Ni ukuvuga ko FRDC ubu yamaze kuja kure na santere ya Minembwe. Mu burasirazuba bwa Minembwe aho bita za Rubemba, biravugwa ko kuri ubu ariho umusirikare wa nyuma wa FRDC afungiye. Ndetse abandi baturage bavuga ko afungiye aho bita mu Kayira, aho ni ruguru ya za Rubemba. Uwari Karongi nawe yamaze kwisuganya asubira mu bice bija kuri Mukoko, agana inzira ija za Gakenke, ariko babona ko afite n'utageti yo guhura n'undi aduyi wa Gakenke, bakinjira ishamba rya Mukoko. Ibi bikaba bibaye nyuma y'imirwano ikaze yari imaze igihe kirekire mu burasirazuba bwa Kongo mu gace ka Minembwe. Reka twibutse abadukurikiye ko uyu munsi ari tariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Muri studio muri kumwe na Master Fred nugiye kubagezaho aya makuru. Ahagana amasaha ya mu gitondo nibwo imbuga nkoranyambaga zatangiye kwandika zihwihwisa zivuga ko umwanzi warurekereje Minembwe warugeze aho bita Irundu kwa Buhimba, undi wari aho bita kwa Murondanyi, ubasigaye bita kwa Prefet Harera. Aho ngaho ni mu nkengero za Madegu, habasigaye kwambuka uruzi rumwe ugafata mu Madegu. Iki gitero cari kiri aha ngaha kuko tubikesha abaturage. Twirwaneho yakoresheje imbaraga nyinshi cyane ikubita uyu mwanzi wari umaze kubinjirana, asa nkaho arekereje gufata santere izwi nka Madegu, ariyo santere kuru ya Minembwe. Uyu mwanzi abasha gukubitwa cyane asubira inyuma kugeza ubwo yagiye ahagarara ku gasozi bita Ruhinamavi. Ako ni agasozi kari Irundu utambutse amasomo ndetse n'ibitaro by'Irundu. Ako gasozi baharwaniye umwanya utari mutoya. Uyu munsi habaye imirwano ikomeye cyane, ariko n'ubundi naho biza kurangira uyu mwanzi wese yirukwanse yika mu Bidegu. Ageze mu Bidegu, ku bitaro byo mu Bidegu, ndetse abandi baciye inzira y'Irundu aho bita kwa Bikino. Abo nabo babaye nk'abahagarara ariko umwanya utari munini cyane. Nyuma yo kurasana na M23 na twirwaneho bakora muri kara gace, ivyo bitero byombi icari Irundu cahise cambuka gifata za Karongi. Ikindi cyari kigeze Bidegu naco ticatindiganyije, cigabuyemo inzira zibiri, kimwe cambuka na Rubemba, ikindi gicaho bita mu Gatatu gikomeza kigana aho bita za Mutunda cyangwa se aho bita za Kwenzero. Ni icyerekezo cyose kimwe niho aduyi yerekeje. Ibi byatumye Amadubu amanuka n'ubundi ava kuri Ruhinamavi nayo yikaza Bidegu. Uyu mwanya turimo dukora aya makuru ni ukuvuga ko Bidegu yose, Karingi yose igenzurwa na twirwaneho, nubwo tubikesha abaturage bamwe batuye kana gace bavuga ko aduyi n'ubundi ataraja kure cyane, afungiye ruguru ya za Rubemba aho bita mu Kayira. Undi aduyi nawe wambutse za Karongi ubu akaba yazamutse ruguru ya za Karongi, ariko kandi babona nawe n'ubundi ko yatangiye kugenda asubira inyuma. Bikekwa ko aduyi ibi byatewe nuko yatakaje umukomanda batayo wari uyoboye uru rugamba muri axe ya Irundu, kuko tubikesha abaturage batuye muri kano gace bavuga ko bari kumva amakuru menshi avuga ko hari abasirikare benshi ba Hibu bafashwe ubwo mu ijoro bakatinze bashaka kureba ko bakwinjira muri santere ya Madegu. Igihe bageze aho bita kwa Buhimba babasha kugwa mu mutego w'amahibu ya twirwaneho, abasha kubafata cyane. Abo bose ngo nta numwe wigeze acika. Rero abo basirikare bafatwa nka advance pata cyangwa se abagenda bafungura inzira, byatumye n'ubundi bagenzi babo babona ko Minembwe idakinishwa, ndetse imirwaniza gutangira haza gupfamo mukomanda batayo. Kugeza amasaha tutarabasha kumenya amazina yiwe, ndetse bavuga ko n'undi musirikare mukuru nawe tutarabasha kumenya ipeti ryiwe yafashwe matekwa muri ico gitsinda rya advance pata ryarimwo abasirikare benshi cyane ba Mahibu. Gusa ibi ngibi twirwaneho ntaco irabitangazaho kubijanye n'abasirikare bivugwa ko bafashwe matekwa. Andi makuru dufite nuko uwitwa Rugabo Fidel ni umuvugizi wa twirwaneho ku rubuga rwiwe rwa X cyangwa se Twitter, yanditse avuga ko twirwaneho yamaze gusubiza inyuma umwanzi wose wari muri Irundu. Kuri ubu umusozi wa Ruhinamavi ndetse na Bidegu bikaba bigenzurwa na twirwaneho. Peace Mavugo nawe ntiyatinze n'ubundi mu mwanya muto cyane yasohoye video yakoze mu ndimi zibiri, ururimi rw'Igifaransa n'ururimi rw'Iringara, avuga ko bakiri mu Madegu kugeza uyu munsi tariki 19 ati bitandukanye
n'ibyo leta ya Kinshasa irimo yandika ku mbuga nkoranyambaga ivuga ko yamaze kwigarurira Minembwe. Andi makuru n'ubundi navugwa ku musore w'umunyamurenge witwa Manyota wakoze video kuri space yiwe avuga ko ngo Minembwe yabaye libere na FRDC, ariko ubu nyine ku mbuga nkoranyambaga akaba akomeje guhabwa urw'amenyo asekwa na benshi bavuga ko amego yari afite ayasubize aho yayakuye. N'ubundi kandi ku mbuga nkoranyambaga hakomeje guhitinga indi video izwi cyane ya Michel. Uyu ni umuhungu w'umunyamurenge utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro yigeze gukora mu mwaka w'ibihumbi 2025 igihe twirwaneho yigaruriye Minembwe mu kwezi kwa kabiri, bamukoresheje ikiganiro baramubwira ati abantu b'Akagara bari kuvuga ko twirwaneho izakogwa n'ubundi mu Minembwe na FARDC. Abasubiza avuga ko Satani n'ubu agifite icyizere ko azahangura abakristo bose, tariko ivyo ngivyo ntabwo bizaruha bishoboka. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bafashe iri jambo rya Michel k'ubuhanuzi yari yarahanuye, nubwo ubu nyine benshi bari bamaze gucika intege bibwira ko Minembwe ishobora kuja mu maboko ya leta ndetse na leta y'u Burundi. Kugeza aya masaha twirwaneho iracakontorora Minembwe yose. Nimba ari irya mbere ubanye na Master Fred, turagusaba ko wakora subscribe.